Amansane yena yebi Kumawu TV aba Amansane winna no baby ya Kumawu TV Amansane yena yebi Kumawu TV aba Amansane yena yebi Kumawu TV aba Amansane winna no baby ya Kumawu Yo abusia for ya damu nyina se e wo madaje a mo emaye Enshanko obade nyankopon ena nso yesan eda enframem life abusia ena ya ba besua de Omo say coronavirus o je ne ho atinye onko so onko nanso ye de ye pese ye ne say corona no corona yesterday de enim ya de enim so ebrewo wa wonim no bomode aneti anya atinye e adesua na anya atem de die nso ade a wonim ene e che da bia meka che o say so ye twini na wo ba no ye twini probability so obeka twi no higher than so obeka obekasa eyire so ade otie no eno bi no oba beka na so sa tabira kran ne ko school ade ne ko akoye dan onko sua nim de binya dan enka ne de no ho na ni muntimi nyadu enti na nim de bi e wo ho na ahinta ni akata so na ebinum mpese e be wa ya nimu ama wo so wo hunu no wate ase eno na Kumawu TV ya ka bom ne ese na sabi etie bia no kura no a ahinta ye se ye mane na de no ene e be mana de ene e ba besua de yes I go back we are going back to our spirituality enti na you asum na ye nsua de menim se ebeboa wo meso ebeboa and na asem tre eda pro so ene say spirits in the high places ahohom menka na se aginaye kura mpode ne aginaye na de na honhom no kura etesan kokko tuntum efufu de an ya na obi ka de wonim obi kwati bibia no onso nam yese enne de yese matu ntwa enne ya the reality no ya de bro onyankopon sha me a me di dwumade o chia me no me di major prophet Charles Okokudako major 1 ena meti akonya yesu yi abusu anya me sha oba sunsum wade empanimfo di ni me the great oracle 1 sunsum aja me ba so me da ase text message am de ya dwuma 0543 596070 0543 596070 ena ye ba besu ade me da me homa ba ya to aso Tell see ehoni ade come up Akata wine. Akata wine. So they say when are you so? Not a forklift the dada. And no near Juma me the bed Juma mu ha. Na me betru ye no ana chance ni twa no. Aye me de. Eh asewo. Tell me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. O the way o se fine to kra dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. Chama aboko de. Me say ma bokasi dan yo. E dia man international contractor. No boss na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shower. Roofing ni nyina anye. Papa wo dada. GB1 yeah say rain go away come again another day unsa na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss thank you say me tumi de number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo pa se me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obekpo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say yen chance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo me ne me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bi abi me kamechiro yen kwa me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone.
Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Tale ti ehoni ade abusuafo ya damase yakwaje nkrato aba ena yeto aso ene yeden ene pabene so pa woni ena ho ma woni enya dai ena ho da bia meka bi che wo say spirituality is the way of life ti asami yo spirituality is the way of life yes o nipa bi o wiase bia study spirituality. Now spirituality and not someone's idea. Spirituality is about your own idea. What is in you? Because you have connected yourself into the universe. And you are God of yourself. One can say but people don't know. And today about the Yame Enshra. Medical catch us a test message line 0543 596070 0543596070 when me test message line me dey aye adwuma abusuan pacho memfrɛ na mo test na fa bra ye opese wo ka no ye ne test message tro me pacho ye no audio a me te afidie so me ntimi mo audio ti test want me an test e jai anche me be phone line no e dey atum na so abomode no aye dey wo so kwa frɛ bi wa che wa ge me pacho me dase me kwa kofa me guest na what PM na waboa yan for this interview onyankopon ya okese onyankopon so Dr. Pkay ne ba me mo akwa ba ja opa nyine kese omo efe omo me feche last time oh yeah sure papa da abofo da woro ma da masi da abofo ase ne nyankopon ensanko ba de Dr. Pkay yes sir me hu if you ache no kure otwa mabo enye ne sa on se sunsun mu adwuma no wa wonim de wo mu eto da etimi de wo hye dem esie twen opebre ti opebre no na eprebre no twa mu wie ana se nsutobre ne ba na division ni o the body ne spirit ne bibia o so ma ho kwan that's right no iya fem na o so ko hye baabi that's right na de wu ye ya no otimi that's right ya we adwuma continuous on ko break bia there's a question mark errors on that spiritual yeah, person. Of course. Tina, wo hu mi ache. Yeah, that oba de ase. Me mo akwa ba bi o. Yeah, ja. Ba hefo nyina so mo akwa ba. Yeah, ja. Me jobi. Abusiafo and ya ne Dr. Pkay na ehia ewo afidie so. Aha the spiritual house seat. Onyame nsra. Da bia me ka che o se on so person obeka ho. Na so betre de woni mu a akwanya ho. E de number na betu dwa. Na so obomode afre. Ni adi nkomo. Ni amo akwanya ya mo seat ya mo platform na so aba bedu onum aba betre de wosu ni enya num dwa keke aha oba na bedu onum a diketi ya asem bi o ka bia nokura menim enkontompo so amenim ento betra na nya nokura awo expose you mi amebu anim ase abo sori ne santi mensuro nso bra na bra beka de oni me pa to me dase doctor Oh, hene ba. ena yesuya de sometimes ya na ya tatete ya se ya wa ho makase ya won ketwa ya wa ho bi o ha ya ofufuo ya obi aya kokko ebi yetutu ahon bi te nkwanta na so ebi te adwaye ebi te sabe ya ne so ebi wo ofie ebi wo wuram ebi te enua so ne ade ade okwa sunsum ni pai ena obroni bekasa spirits in the high places. Nasa adinaye ho asem ena ne ye press ye treaty. Ya kasa ho kura de na ho. Okay. Oh hene me da wase me da hwefo ne watiefo ne kuma adwumayefo nyina me da obia ase na me mo obia nso afihyiapa. Amen. Akwa aba nso so. Okohi mu a ya fe aso. That's right. Yeah. Fe aso Hebrew. Afeni ewura the first month of the year.
January no. That's right. I feel before we don't. On say Dr. Mintrano, on say nipa ntiasi. Yeah. I know the minimum. On say yare ba. Yeah. About March. No question. That is the last month of the year. That is December. December. In Jewish law. And March, and December. But any public na tena se necessary. And ye na edi Christo achieve. Soon famu no. They say you say a friend you read the first month. Yes. And to be a war, April biano, you were the first month of the year. And you was for 24th of this month. My birthday. 24th, my birthday. 22nd up to 24th. For Guardian and dear friend say, I said, when you should know. And so, Jan to an answer what dear. Dr. Pkay. Oh, anyway, my chipping one secret. On the band in fee, I believe me casa, na me din komo bi na me followers na me fans na me adofo na obi bia matamfo bi bia nso nya asem bi ntie. I mean chere wade bi in every 100 years bia no something happened. Yeah. 100 years, 100 years, a revolve the man say April, January. April is the beginning of the month, in the spiritual kingdom where the Jewish believe, Yeah. And they say, I didn't know coronavirus, I'm any other month. Now, see the end of the year. That's right. That's it. Statistically, yes. Yeah, physics. Yet, last year calculate, you say 100 years in this. March pepe. That's right. Obi what mass as be calculation. What am I say? 100 years in BBC so a see pepe what's a BBC? Hundreds the next 100 years emfa won say kunkuma bo e beti agu fom. Yes. E beti ti agu fom sa. Something mysterious should happen because we are beginning a new revolution. That's right. Things will start to happen. Enua bibi ma we are from this month take on we no be sure say if you Ghana any African country West Africa. Wow. Obi anim ho hwe. On say yana me no trans bia me no ko sunsun mu wiase. Ho na edi ho nkom. Ho na me mete me mente mu wiase yi mu bi. Ti me ni mu di nkomo bi a ya na nkofuo bi contradict omo a me nte omo ase. Omo nte mase nso because me blame omo because be bia me free ba no omo nte ho. Ene mi Yesu na me di na chi a me gidi so obewu ye no eje ye nkwa no. Ne me gidi a me wo ni mu no. A different from the wiasefo a Christopher so can efa no what you say me see nua bi be sha se afifi o wiase a especially West Africa it is same hwire it is a flower but a so aba bi aba ne bi ma wiase da e be pie na aba ne so every West Africa e be pie fi West Africa aba ne so pie ne bo be ye den ase ne koko ye be to sa aba no value more than twice cocoa's price. Wow. And one where Dr. Pkay's a higher inquiry me pie kura. Also me pie free engine room in course studio bia. Office way. A higher at the home. Aye. Require oh massa. Yabesa also men can't mention come. And young come share. I have visions and they are what facts. will happen? A ideas and from anya professor makazi ma hu se me wo ho na ade nso pia oyele kura amfa no Oye kura ma ba me mo country kura be pie eno na medical organ eno na mystery no na ko ekopie nso organ na first nso a yeah ene West Africa so yewu ana me kire wo se enkofuo bi test soil o mo test anwea o mo test anwea this year ni mi se anwea omo test dodo omo test koduru layers of the ground no ebi afrim bi abeka ho anwea na test ye ebi afrim yem fa na say ye 2 from 100 feet akosi asa layers dia na omo but 100 years here ano ahie layers bi be tiri ma probable element bi ba ebi a ye wugo ebi a ye for refine the gold sorry to you may my example ye for refine the gold you gold the three one man the said there was a precious metal more than diamond gold nickel and all the precious metals
What do you mean? A mystery. A mystery. I have for the year. Aha, why is that? It's 1 year for both. Mr. Pay, and there's so precious and diamond. Omungugu. Obia Fanafon, Omungugu said, Metal Ben and they were 100 years ago. Google the man. As a picture. But even though there be a topic, you be topic, member 70, I remember the couple. A chipping, I mean, you got you would have my better. The more ornaments in Kurana, would be about if you are going to bamboo, who was that? But what? Yeah, they don't know. Topic, I wouldn't do that. Was it hybrid? Yeah, hybrid is the and big casa, and I think I can't cut it. And I'm the young. The young hybrid or a hybrid. In the spiritual kingdom, me a woman be a man. Yet I saw the man and a year. I saw them that I am sorry. And I saw that I am sorry more than 20 years. In 1 year and a year's age, man. Spirit in here. Men can't say home. By 1 year home, Papa, where you soon fear or say I do a destructive spirit. That's one of the on Pebe be a major man, Cohocra, men, say the only say, and I will do as what they know. Okay. Be a messiah say, a home fee and Eddie Hunko. I don't say, you're tracking whom be a, but who several times. I saw the fee not tea. I saw them not tea. Wow. On Tanabe, you intend to be uncommon to Nadia and Tanabe, a baby and one version of the just say, I saw them. Okay. I saw them once or tea. Or near you, man, was of, and a warm more sorry, ma, and a warm more Christian, and a warm more a sorry beer. Or more sorry, you may be. What one of my wedding? Now, we say, What didn't you? I want any fear, one of them so pay. Says it was what they make with her. Or no Bobayana, or no Tonium, or no one or tea, one or pay. Only the apple. Only the apple. The entire sound whom the pay one is say, opinion. It will continue for more than a month. I won't mean to. The any moment to be also a tenor, baby or better, and also better melodies, and I better strengths. Okay. I better instrument to be a and assume them. It calls them. Nakasa Borg and now about strengths near the idea. So, Wallace, if I call Fum Fabusi would be a bias. Cordoba to our Sabra Wallace and Hobefa. Would be a better one. Yembesho. Your work will be enemies, as my maker. What must say? Also, tip, radio. I'll put in Tintin to sing with them. Now, 2 hours now, my radio no one. Over Bana radio no. Utienyo what the whole dean would radio no so utienyo dean. Would you be any answer? Men are catch up. And your own be on when you track them. And you say, you're bobbing pie and ututu in or ten saw them. You see, I saw Diana. A one or pay. You see, I saw Diana. I saw that on my hobby. As a human mo. And you say, lockdown, I me are sure, sir, I won't only baby so that baby. And then I saw for be oh, yeah, sorry. I will say, oh, yeah, sorry. Oh, Bonyum be a. And I say, oh, yeah, sound engineer. Oh, yeah, musical instrument to be deep. You are powerful. Me mean get but I'm what guitars me them. I'm what you may be who I'm a mom pie. Me training pay in the picture too. It's you hot and that's why. For more than bad. Sorry. Dr. Pkay. You understand? Me chira was say baby asunsun bi at adwuma no wonye nche ya wonte ana dem a wo ye kunyina na wani bi. Ye ni obi a wabin wo wiase. Asem no me chira secret wo wiase. Sunsun nipa bi ye no wo a wabin.
gidi osua de onya wa nwen so be sua de a o mmene ba de wo so osua de no nku na suro no because be hia ne ne de na otimi yesi na otimi dan paper we nsu a na so osua de akina emfo wano ma wano ntia no ebi akina na osua de foforo aka ho enti won se me mpie basa nye ba bia nye studio bia nye ba bia na mekokọ e program nye ba bia so interview me amekọ e pa what mase si maba o program mpesa me kire o ma ene agidifo ne wiasefo nyina bibi se bibi ho na eme de se ori sa topic we aba enti one high place e di kan am pesa kristofo yem hye mo no mbo mo ban e ya so de ebi e boda mo bo firifie no de akọ that's right enti en sha se mfiri ye biem enti wo ye sofo wo ye worshiper wo ye adwuma studio na se onimba mbo tina artist omu basa artist bi ye onimba mbo bia owu basa wow yeah obi a wo timi tonum ema obi foforo ni gine ho bia no sunsum tin o tenyum no for more than 5 to 10 years ekwa obaget o ye very powerful o de nyum to wo say wo o koso ba from yeah obi ti say me medofo that the lumba yeah obi anya duru obi o ga se wakodi obi ye de obeti what am I say yeah the more you build on your vocals na honhom no initiative no wan hwe ye wan selective wan mo ho ban ya honhom bia bo ba betena mu ti the more tena mu nya na honhom to no so sesa honhom kro mo no wa ko ne nyom tu ti bo se wo obi wo start wo high ya be we reggae na wa dia ro no ho kra na ni ba bia gira on the ba bia be fa bia do dia ti yes what am I trying to say so the most dangerous high places oko Egypt ma menchiro ade bi ko Roma and Egypt baby a okotofo me kire wade secret baby okotofo ta hia pa a mo pehia pa ya soro da mo soro pon na yetutu obi ani ho bi mu na omukọ no oko Europe a cocaine dealers akese no musika wo asoro dem no musi sese ma nkyere wade bi na omo ka asoro no ho ana aha mo nka asoro no omo ko tutu asoro da no bra asofo no anasa asoro mani wokura wo nya we chemwe me kyere wade bi emfa wo se me millionaire e okurom ho a metima si asoro dan ache na yi mu asoro but answer na besi asoro dan e bia na ye 2 for more than be 20 feet as mentima ya na dan bibia na ye so mba yi mu asoro be 100 years na mo nim se bibi sa okomo na me fa kono foforo ni wura mko na no me ban say office here we gate near back na ya sign to form at the gate bi ato na say betima tu ba bi firi kwan mu ho abesi ha kwan demu a opa wo me ha ba bi betima fa ha bibia okay me kyerɛ wade bi practically yo yeah enti obi wo ho no mo a ba bi osie ne honhom ana na gudi ana na ade bi precious ya so dem what ya say ana me pese agidifo nyina te ase se o ti asore dem an kyerɛ sɛ o yesi o yɛ sɔfo ba kyerɛ sɛ o yesi o yɛ sɔfo maami an kyerɛ sɛ o yesi wa o yɛ sɔfo ankasa kyerɛ sɛ o yesi me ma asore panyin na me ma asore di asore kɛse o Ghana ha patere ne nsa a wo bɔ mpa yɛ ma afafra ntɔ bɛbɔ ne gya asore dem an otwa hwɛ ebesi ne gusunso a me yɛ no so adwuma oda wanya stroke yeah o gyina asore dem a gidigidi o yɛ asore no prayer tower leader ya wo bom pa ya mo yes afafanto abebo no yes amonya stroke yes me tu mira me kire usi ono na num tom na ya na nsem bi ono mo a won kan fa ntu ho o kan de kire nkofo bi a munya metu sa amane no se o mo ntwe o mo ho na sa amane na nto o mo what am I say eto da ye kan nsem bi a obo se de ono ye torofo no abefa asem no asa apolish no 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 so kan ba bi no de da nkofo me ba be interview me very careful of my words because they me hunu me kasem de nyina nkofo be bu nkofo afa so da bia e china bo so yi mu no no so kan be bi toro kan and the most high place ya I was say ni pa dwene ho no sua na o ye very careful who would saw them be study saw them be omo modern tare tietia omo yi omo no fo ho asofo a ani asofo nkwala mo fa nkofo wa aso dan ani aso dan ho
they are at risk. They are very dangerous. But the most important thing is that the moment I started worship her, I bought a would ding say would have friend home. And you know, on say free I'll buy. Who say about what he has is here. Young fan said you cover example, I make it. Who free say a could have dining bed. I said, what then? Mo baba nkodru fie na ho de fie ho yedi. That's right. And so ade be che na papa no yedi. Ohun obi ya mo. That means wo ho amoma. Ana de yebro no so, ohun de yebro no so odwane. Okay. Obi ni wo ko ha dan woni wo tena for more than 3 years no nzo wo gudan mo obi. Until that wutu. Yeah. And the moment I must say mo gba urade. Movie ya no am so abeda. Enti da so no be for there the na esa asama ba. Yem firi ho. Another high place nipa was what yes honhom tie. Honhom tie. Aye adwae. Adwae ya wore ho gina kokoro ye ho fi ebu. Okay. Adwae no deadly high place. Say nimdiaba. Ese obi asi ni fie wi a jacuzzi ne sink ne ho ya cruise ne shower no bibia ya kama ene wa dwae bi nso ho a ye bono mortuary honhomoto adwae honhomoto okay what you say ba bia ni patimi bono ho naked bia honhomoto ya ne so honhomoto e pa twat kwase amenkyere wa ni obie ni ho no mo a wo wiase mu ha no mo Ghana man mu ana wiase panan mu bia wate ahwe adwaye a wanya stroke ana wanwu of course opa ye wo research o hia so adwaye nko ade automatic ne ma mienu either you die or you get stroke or you attract a certain disease. It's true. But obi betuma pa ahwe no no ane ne valanda so ana ne dem ama na ma buye ko twen abegina kama but ti hwe adwaye no wanwu a nemu buwa na nye papa bi adendia because the oyi wo hwe ho no enye normal accident and they say ye dwae no say ye nkuriso say ye nkuriso nye ho ye nyama ho de ye nkurisi no eno extra dangerous than ye nkuriso no but ye kana dwae nyina the moment you be woro ho aworo ho fi egu ho no honhom bi nso pe fita fi honhom bi nso pesa biaye no okay honhom bi nso pesa niema your spirit ya openipa nakedness pen wo hwe na ko ne baabi na no ho ato no ko ne baabi hwe bia no yeah wo hu yo honhom a opɛ deja nipa deja keke na obɛhwɛ na no ho ato no eni sa honhom no bo ho deja na wo bom pae ana wo kan sem bi sɛ enne dua nipa semese de ɔde aye mi unya nansa obewu because honhom no wo de wo honam ama na as a price wa hwɛ awi afili wo soma na ɔno so bɛyɛ ho adwuma asɛ wa fam pana pepepe sɛ o girlfriend no sɛ okɔ ne nkyɛn na de wo so ɔyɛ ma wa anya ma wo yi scam na wadwa ba okɔ na otimi dan ɔyɛ o kama o ba wo fa amfa ho sɛ obetimi ɔda hɔ no ka ba akɔ no de na ano na metimu no na ano meto yi ɛyɛ wo de ya sanity ana honhom sɛ o benefit firi wo bebere a na umusa na hwe a ɔno nso mpɛ o feel guilty enti odi wachi any moment de obɛka bia yɛ adwuma enti obi wo wiase a de ɔde nsa besom bia na yɛ adwuma de ɔde nsa besom bia yɛ ba o firi mu sɛ wasa kyera pɛ na niema o yɛ nyina na asa ateko adentia na wo yɛ niema bi ma fa sɛ o masturbate ahonhom no nya sperm no okay enti wo kodi dwa bɛ fa ma because ama ne bibia no turu nsa so adwuma mu obɛyɛ yi ama mo oni oba akoda oni ne koda ayɛ no oni na abo adwaman ɔno nso ne de ne sɛ wo bo adwaman ne ni bagye efiri ho ɔkɔ no okɔ ade wo de bɛyɛ bia no ɔno nso bɛbo ama oni ma ayi oyɛ obi a okum nipa de mo a obɛkum nipa bia de obɛyɛ bia bɛyɛ oyɛ obi a opapa mu di nkonkonsa ɛwɔ nipa mu mu keka nipa ho nsam bon sɛ de oyɛ bia yɛyɛ ɛwɔ wiase mu
ɛwo sɛ nipa te ase sɛ wiase yɛ temu yi nkɔɔfoɔ bi dea until sɛ ne wura baa bɛgyina deɛ for now ɛyɛ ɔmo dea they are on rent. Eti Pkay sɛ obi ɛhyɛ ne dwa yi sɛ na America yi aha yɛ studio ɛdwa yi wɔ ha na sɛ bi me sɔre me ti so yi so yɛ na bi a nyame mfa sa ma ebi a me yama yɛ sɛ me kɔyɛ me ho yi eti me bɔ wura dwa yi hɔ yi honhom bi nso to a ɔhwɛ me nakedness ana. It could be the reason why ne sɛ ɔno nso hwɛ wo ho saa na ɔno na ne gye no feel keke ɔno nso na ne gye no. That is why I said sabe men come and yeah sebi a wabu oba bi kwase ana wakopa ne to aso ojaye wampa ne to aso no hu ni sa ye no ebe ye adwuma we nche so we oba kokwa sa o ne pa cha enye ni nyina na wo ka ba ma kire on the positive wo bi free nyankopon ho na wunya ade no say ya wo see sika say ye de make ka abofo mu kura me say idi se woni gidi opa abon hu ne ke pa wote from pakanji tekiles wo ka sasan positive say ade na me hia me de to so say ade na me nsaka me yewe but who here spiritual director who here say ofiri who ntimi nkoye because ye na honhom na gra you betima afre honhom na bu tira se because that's right nti akosi ya mate o ma se wa woro ma ya ma o na me ya ma wi a say na maji wo wa ante tina awotwe na abam de ma de no wo ni aso ni ani nti wa ante nti wo ye wi a wo se okọ sunsumu nipa bi a ofire wura de nya kwase yampa nyine bi a sorry to mane nkoma ne ma bi e hu hia na ofre hu ni ni da baya dan ana nipa no se sa nipa we na mko no wa obetima ye even at all every obon pa o se awurade so ye we ma me ameye sei obo awurade di wa spirit yes na beda na sunsum nipa na hu se spirit we and ofre that day that time should be recorded me ye ne benada ana se me frɛ wo kra hunhum bia di ya be follow oh okay it's a must opa wonni din nye hwe ba me hwe woni na me frɛ wo kra ba kra na chi na hunhum ne wo enti me frɛ nya frɛ wo kra ba nko a se bofo di wachi obeba tuma di wachi obeba adi bia wono wo apam bia be show off no matter how busy that spirit was or is ebe yi ne ho adi into another high place dry okay the second high place the third high place prayer yeah the prayer for me wow prayer the prayer yes yeah the prayer me wo yade bi a e kan gu hu na mani se ya the prayer me ensa pe na bi tu sei na dia sam so prensa wo yare na enye mpaebo nya yi yare be enye girigidi yare be enye girigidi obusia where the spiritual hot seat that's right ya bande ye pie Dr. Pkay na o kan sem bi se o be kan sem na se o bibi kan bra be kire wadwene ne ade no nya adwen kire sa wo fa dan na nka sa wura mu a na se o ne hwe atena fie wa nka sa nwie kra wo nkoduru fie ne wo oh for real spiritual person bia wo ye interview a woni mu nkofo mo hwe o endi woni ze kwase asem na abeka na nya turu woni hwe a ofa nkofa asem ma ho minim nkofo mo gina so dem claim se dia pastors a omo gu dem anne omo nti of course on say ya dwuma ye city ya metisu ya yesa bi ya megu me wani mas obi to me koto de me na be nkum we me ho an na ye me ya ma nti ase ho an na me ya ma nti ase na me fi se bi ya bi ya enyini sasaboro bi na ya ya yi hwanyi a kire efiri ya na ba me sisi ho na mani ba me ho se ade no bibi wo ti me fra kire akra me na se bibi sho enkrofo na ya yi swat ya se but what try ya
Said the worker, Tina Mamma way. So only be real one. Yeah. And Tina and can't be yes, sir. And can't be. What's that? Pkay, there be a metra commune, so I may say, would open home, my brother. My friend home at another number. People himself be a media. And no one be so to have been was here for my men trying. So be here. On a so possible my chat or check it, maybe a position on the corner, chere to me. That's right. Won't even call it to I want dear watch it. Open so I want the opposite. No, so, service, a Maranti, I said to say, was so a guy. Why, who shall I want so what been a woman? So, the same channel, a crown or said that, yeah. For a rough guy. But the same channel, the bow and even so I saw with the normal. I know what I see. So, eti BBM woman, BBM so assemble. Massa prayer, the prayer. Prayer. Yadi it me say bear more than 2 million. Yadi it me say. Prayer. You bet me the insurance just what to prayer and so the woman. Oban ye be the crow empire boy. Yadi better no. Ebe di hun komo yem pese bi wura bebere emre ni sha what you say a high place and you talk here about high places. That's right. What you say another high place and person was what you say ti praye wo fi adwae wo fi a me pa chaw me nka ko bubu no pe bambo pe ban ebo obi ho ti me pra ne fi ewie baby anu ato pra ne twa no odi on fan continue position praye kura yentu praye sei wunim de abɔ no Whom be wa prayer can or wompe. To ye no. Be an akobo. Yes. And also to make offense. Anam panin for see, yam fa prayer and to the judges watching. You will be so chimko. That's right. Prayer chimko ni fan what the actually chimko won't come out the actually. Dr. Pkay, so what do you Matthias? Matthias. I was for spirits in the high places. And tonight, I ain't found a home here. And they be working. Forget about the COVID-19. Oh, only the or the home in Akeke and to obey your system. Obaka Kuchan, one who run about, Obesaba, and so about crying Teleno. The back had in the Cia. I was here for about the inshow. Me both read GB1 Industries. GB1 Industries here, Macopia. Only a bedroom Ghana. No maba aba bedroom West Africa. Enya Ghana nko. Because West Africa eko baby ya. Enche me am sure mo nkom. GB1 where me am nkom hye enya nyame na kan me na America. Aha. It is a memu anko ka se nyankopon mejo kra se nyame se pato yi nyame esi nchen. We me na America kire wo me na me so nkom. Aha. Next year GB1 bedroom the whole Africa. Ope ma hye. Where me book na me twerɛ gu enti wo so twerɛ gu diem ebe mo na discover remedy that's all aha give me understand so mo ye dimako bi o mo bɔ dan so o mo na timi bɔ dan so a ɛdan ne si won mo na dan na home me nu America ne say enye easy o mo okro bi e friend akom na sa akom na America o mo offense road baby a custom barrier no ɛwɔ no ɛhɔ no mo na GB1 Industries o mo abusia ebi na abepo mo tira kwa na o mo di nkomo GB1 number ni 0541 12 32 12 0541 12 32 12 and now says 0243 577 283 0243 577 283 GB1 Industries omo number and ametwa gu mo de ana Pkay bu baako entrasema ensuo metawo chance so na nse ebubu dan no ana sense o sile obo ade insha me do adru me do wa na so ye minia ya kan ne ya kama adampan ade na ha wo sade Dr. Pkay kan ya yetime de prayer san yare sa de yetime de prayer ejina fie efie bi ho no mu a okotere mu yare empa fie ho efie bi okotere mu wunya sika da yetime de sa prayer tie ya ye di jina fie ama ne ye tu fom ne de prayer ne ya ye nyankoma de ye de prayer na hye fom yare o ohawo etu atwa problem bi ye ne ho yetime de prayer ejina adwuma ama ne ye I'm telling you abusia wenti na mejo wan se bomode na fa ne numbers mu baako sunsumu how be bomode na one mejo eni nkomo ebi ana pe sunsu bi ene na nante da bia meka ne sunsu a bible so nyame ye sunsu
enti yaka sunsum a every sunsum is a sunsum, every spirit is a spirit. Ti asami yo, we have good and bad, but any question ni patron sika say we your bonne we your papa fi say we as a bonne ni ho e na papa nso ni ho bonne ni ho e na papa nso no wa o je we your bonne o say papa sa no nyame your bonne o sa nso your papa enti baby your person do direction e fa no e ho Isaiah say your destiny is in your hands o shabire kuna wa nkasa wonsem but modern na je major numbers imu ba ko na bo modern afre major so be spiritual school a ya sha say o WhatsApp ya ye di djuma nipa bebere na guso ebi ana peso sum nim die bi bo modern afa ho jim je major numbers imu ba ko na bo modern afre na major no twetwe nkomo se si am na o ka say o fra major secretary befa enti bo modern ana afre 0453 011926 0453 011926 and 0272854387 0272854387 when the major the numbers are for the edit demand na make how say e bi also titiri yachi brano bi ase say the sunsumfo ensekan akwa ba ekran kametimi akasa ache no Ghana de yenim obi ye bibia ye nso na sene ye support no demo pull him down they be na Pkay can oboa me kura mpo na me kwa ya ka me ka de eche ne de abusia akwanya aba beto ama entrefie na brago but modi age numbers imu ba ko na frɛ ne no twetwe nkomo e kwa be fa so aba be pie fidie so ye adwuma di a ye die no e very simple ye de ye how ye no ba be ye no be di kama fa ma bibia so eto atwa 0200 603602 0200 603602 and now say 0453 011926 0453 011926 and now 0272854387 0272854387 when the numbers are betimi dia frɛ na ne major atwetwe nkomo ne amu akonya for 1 hour na so better no wa better de wonim enya de wonim Pkay interview na so akotena nkyɛn no atwetwe bia na so de better ha me pa cha obasa me kura me expose wa mahwefo no omunim de wo ma pempe pa wo mo aba expose say de organ obwa abusia pa numbers mu ba ko na me no twetwe nkomo me pa cha me das ya me insha Dr. Pkay. Yes sir. Yaka ejinaye ebite brayem ewe ya nkase efi ya yetititi ana bi nso ne sai enche mebie phone line no na the kind for number 2 bi answer ebi ana ba bi a wo kasa fa no obi say papa wonim de susum broni wonim de ma me frɛ broni na me ne nkasa ba bi o kasa fa oboa ma me frɛ na me ne mbo atwede na me challenge ro fa number ni 2 bi I asked him, okay, try. Once a your management, yeah, no more happening, but okay, see, my government here, but to be. That's right. Yes, sir. You yeah, but and I also be free be account for that, yeah, but ubo wudam na nyame wa domon Pkay wa mu obedi nkomode besi bia no mete na me nso ma jo so fefefe ye ho se be bo ho se be po edin ama yen kamfo yen sei obi an kamfo sunsumfin bia omu hu yempo omu koto ombere omu ho ase me se ene antoa anya aka na obi bo odua wakodi fo eni ko anya aka emmom pa yentia no na obi di kwahya ne nsa wabuko makun enta enyanta wantawa say preacher man bi say sunsum busum bia ni wa ofire wurade nti no wonam a kobiri ye kwasea ayanta ye kwasea that's how to me no wana ball nya botre bi hwo mame mo bomra na obi uhwe nipa na uchese woni hwe wonam wonyina wono wankasa ye na wakote te sofuo bi ka bia ko tu bible mu ka bi nti no wo ka bi ohu asere twe ye petiri plan for what ba kokora de jewa wo ediayo wo asemato enti me sira wo ne ya nkoka bi na ba bi ye kura na bi sinifi ko bi nso sinifi ya ko bi wo nyane da ebi ogina ho no kura wo preach wo kasa gwagwagwa no bitiri uni mabia ndiri che nipa hu hwe yie enya de wo tie bia na wo zo di akiri hwe yie
Eti okay. 0245 0245 30 30 15 15 67 67 0245 0245 30 30 15 15 67. 67 Another number with my friend 0558 0558 49 49 00 00 19 19 0558 0558 49 49 00 00 19 19 558 Dr. Pkay 49 numbers are 00 what they are. 19. Yeah. Abusua channel so enkomo bi ya na Dr. Pkay be dutwa for the numbers no we have Ana question bia ewa ana wa question bia ana person sumo muwa bia Dr. Pkay yakoko mesumi yakoko emefre ena mejo me Pkay number me check o check number on the differentiation wo wa yakoko the three new gina so mejo mesumi shameche aha mesumi yakoko enti wo de yakoko distance no mo se fufuo ene tuntu mesumi yakoko ene we kura cream ana akukọ sade ni nyina ye abusua e part of dance yo yes abron ye de no na ade se classifo me mpanimfo person mo frɛ bi yeah no mo su bi sa question bi okay epem okay the senti no me person me ye ntem na nka me bu run about bi ba say be ya me nya kwa bi phone line no ma fa be 3 or 4 5 course na ya hwese omuti ya na omanti ebi ya na obi wa asem bi hyere ko no person obi obi eja ya ma na fa me bi abusua me dan ho ketu abi me ba Kale ti ehoni ade come up Akata wine. akata nice one I say when are you so Na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo chale minu yi na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we say fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia ma international contractor na obo so na menu e ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say ye chance ne de bebo so ama wo ye abusua me patch me da say oba de inshallah me patch me fa kwanya we so me bia me phone line no e de ato and na e spiritual way ya wote ya no te ne say 0200 603 602 0200 603 602 when me phone line me bi e de ato me patch so fra e ya adwumo fidie no se de be ya meto nka na so beti me nka na nyina yeti ayi ba wo kasa ya nyanto bo ase se de be meto nka na yi na me guest so beto nka yi na you ade ba yeti mi ayi ano dwumo fidie no ma no nkofom kra na tie de ye ka me patch me das me bi phone line no patch me das Dr. Pkay menua obi anya ma ye okay me fa sa akwanya wo okay apart from prayer ya ye de pra ye fie na ye tie no emfitire ho so ya na ho bi to wa okay e fie no mfitire ahon bi to you know the also ni party as ne say honhom bi pefin ahonhom bi won mo pefin on pesu mi na so on pe ba bia ni magu aha nti ko basa okay hello apa ne kase wo di ne ba bia kase free okay me pa to me das me pa to me das okay me pa to me tie o but good evening
Hey, my boy says me. And no be adu anu kai wo. Enya hwe obepra compound wanya sa. SP nyaba. Wa we asotwe beba. Oh, yes, you go Israel pa bibia da na kwa. Yo, Dr. Pkay, what do you so? Sanity. Medasi. Sanity. Kunyabi. And okre. What's that speak? I mean, Enshra. Me ba jo jame Enshra ba. The boy says, hello? 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 Assistant boy says, Yabu Abain, Achimda. They say, Tachima Dikabo, Yabu Abain, my. It's a Bomadiana Bera BPM. 0200603602 0200603602. When my numbers are made Eddie Juma, Ofra Mefa. Now, Shannon Suma, Mr. Enche, but the program not ever ban away. It's Bomodia say, also bet me a friend and tell me. So, when to me a friend on it, Dr. Pkay and Comotria. The numbers, no baby, and the picture never to be ano. None the number and then in Bomodia and pick back on. Now, Dr. Pkay in income. Hello? Hello? Miniaba, me pacho, Jumo Fidi kakra. Answer what you want TV no so as an wabeti, me basa, a baby. Jom sound on a Saturday by a metonka. Hello? Good evening, opening. Me pacho, you know, dada. Would you never be a casafri? Okay. Hello. Open me to you. Okay. Me pacho it you. Me pacho obey sa prepare the amount. Ya me ensure pa me da say. Aha. All from somewhere across the doctor and me injections, you know, I are so limited. Hello? Hello? Good evening, opening. We didn't baby a casafree. I'm passing over there with casafree don't go on a free. Opening me to you. I'm life, Anna. Me pacho life, pa. I'm passing with you. What them? Yanko. Me pacho. Me never have a problem, Kakara. No, so my body, Wakuba, almost my body is getting. Hello. It's you. Number 7, man, and no man, never didn't come. Okay. Now also, what could this get wrong, pa? But what Darby? Party. Dr. Pkay, the number better you. No friend, why? The patch of me dancing. Hello? Hello? Upon the castle, we didn't baby a casafree. Takwa. Okay. But, yeah, my program, no, yeah, keep it so. Now, your problem is no TV station, or sometimes that's going to be high end. So, all right. Okay.
Hello. Hello. Abanika say we dey na baby akasa free. Major, ya ba mi tu. Hey, baba ya. We also man count to ja on ko aba. We ba don say. Man count to ja ka o ma o. Ya. Lai du ko mi. Oh, Kafra. We ba do mo ko de. Nyame guso ya na ma kase. Ya ba ya mi ase. Mikia Dr. Pkay. Mikia Fana. Okasa no okasa bi the beginning no okasa se no say maybe also no onu ni so odi bi no onu ho no onye ekitofo yesu bi dia be so dia de da de ya be se bi se ka sa no ka no ada yesu ho asem na ekitofo di ekire no ni ho sa anya ne kore ara se ni no okasa sa no se o chiri mu kakra Mate ya muna mode nsamba bo ya bo abene Abdul Salam mumienu. Okay. Ma mefa one call la pe na mefa phone ni NC here. Aha. Oba mefa o. Me no be kasa. Because am question e ba no what? Yeah. It will be anya ma e de. Ma me ntwa mo na yenye me misa question na mefa program na me wi. Me ntiti sa question o de ba here. O say wo di ka kasa wo say Yesu na wo nim no na age ne de no. Anya saa na bibire mu Kristofo no anya saa Yesu na omubo ne din enti opese obisa sa Yesu ben na wo bo ne din me boy Yeshua Amashua. Wow, enti nya Yesu Kristo na wo. That is the Hebrew God, that Hebrew Savior. Ana Yesu Kristo no so ye hefo ono yeah, the same thing. Na sa na wo the enam catch us adisuenti ana ma nekri wo mo yira na sa tio wo kopo Yesu din ana se Yasua Amashia de wo se kopo ne din no Yasua Amashia wo kopo Amashia na se me so me boy Yesu Kristo na se ni nyina ya de kro dia and the difference ben wo the entire difference what ya modin Yesu aga isa mamia Yesu anya okay yo player bi obobo ay freno hwan Jesus amuni ni go refi din Spain second ni Jesus Navas ono so because in the name of Jesus Jesus Navas player na wo ka ho asema na say Kristo Dr. Pkay me man ka say Pkay fa na what me contest na te anya say me nka say Kristo fu Nyankopon mo so na ye dro da bi but Yesu na abodin no kura abodin din that na say ti number me say ene ma ya bobo so e say ahum tim nyina anya say me nye ebe pi ebe what they saying why ya sorry ahwehwe a high place ahwehwe baby a ya besa to us so therefore now stay off these things intimi pa chow bo ho ban that's all bo wo ho ban protect yourself that's all leave the rest for God to do with it. Okay. Number ni 0558 0558 49 00 19 0558 49 00 19. Another number is 0245 30 67. Major me kasa ema me kasa nwa na me nyina na me twere bu afina ba kwa ba me ka that's right hadie wonya betra ahaye fie me ji book nam dia Book of Angels you can last 4 years afina nyame aduma fi we ne pie okay enche kura control all the spiritual angels. Okay. Mamerade. Yeah.
a woni mu mo Bible mu no sa enya be di me nsem de enya ode abi o me pa cho pa me srew pa Dr. Pkay on the book of angels and what they are yes when you dey abeg there na be come don say there wa wo ye sure say first of all a kire how the kid with angels kire colors of angels a kire days anytime obetimi ne bofo akasa ene niema bibiri mesra wo ya tenentem ya me adoma nasu mate wo be sa baby o mate ye be dile ye be wura book no okay ni ahwe ni me wo angels yes ye be wura tu pese onya bofo ana wo bofo na pese hu de ya ma abusuafo me de dwumade no nyina aba na wiye onyankopon sha me chia me kiri nyina so ma me beke me chia wo ya me ensha me chia me nyina brasa me wona me kiri nyina me chia mo nyina ya me adom o kire be shia me das bye bye tale ti ehoni ahade kopa akata wan menso ade say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way o si fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shawa no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua ba ya wo se chale nsuo to a be se shawa roof ni nyina anye papa wo dada GB1 say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra se dia abebom sonko kura ne se ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esanse ye nchance ne de bebo so ama ye pedimpa esanse ye wodimpa dada say kala be na mo de bobo man me dan na match we ye chameleon onye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV amansane yena yedimu tale ti ehoni ahade kopa akata wan menso ade say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way o si fine to kra dem